بسم الله الرحمن الرحيم نهايت şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Ey Muhammed, bu bir sürüdür ki onu biz sana nazil kıldık. Onundaki ahkamlarını farz kılıp bekittik. Ey müminler, sizlerinin vez nasihat edişanlar için onunda sizlerini amel kılsın deb şeriat ahkamlarını öz içine algan roşan ayetlerini nazil kıldık. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Zina qılğucu ayal ve zina qılğucu erning her birini 100 dərədən urunglar. Əgər sizlər Allahqa və axirət günüge iman etadigan bolsanglar, Allah'ның dininin əhkamını icra qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda müminlərdən bir turkum kishi hazır bolsun. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Zina qılğucu er faqat zina qılğucu ayalni yoki mushrik ayalni alıdı. Zina qılğucu ayal faqat zina qılğucu erge yoki mushrikla tegidu. U, yani zina müminlerge haram qılındı. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Şippetlik ayallarını zina bilen qarılıgan, bunun rastlıqıga adil 4 guvahçini keltirelmegen kişilerini 80 dərrə urunglar. Yani biravga zina bilen töhmet çaplagan her bir adamni qamça ve şunun oxşaş nərslər bilen 80'ni urunglar. Çünkü ular afife ayallarga yalgandın töhmet çaplagan ve kişilerinin obroyun tökken adamlardır. Ularning guvahlıqını, ular yalgançılık ve töhmet çaplaş meydanında çıng turduğalı bolsa, hergiz qubul qılmanglar. Ular pasıqlardır. Yani ular böhten çaplaştın ibaret çoğun günahını işlegenlikleri için Allah'ın itaatinin çıkışçılardır. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû fe innallâhe gafûrur rahîm. Keyin tövbe kılgan ve amellerini düzeltkenler, yani afife ayallarga qayta töhmet çaplamıganlar bunundan müstesna. Ularni kechiringlar, guvahlıqını qubul qılinglar. Çünkü Allah mağfiret kılgıcıdır. Yani bende tövbe kılıp özünü düzelse, onu Allah mağfiret kılıdı. Tolumu mihribandır. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Xotunlarını zina bilen qarılgan ve özlerden başka guvahçısı bolmaganlar guvahlık sözünün rast işkenligini delilleş üçün Allah'ın namı bilen 4 qitim qasam qılsın. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. 5. qitimda eğer yalgancı bolsam bana Allah'ın laneti bolsun desin. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ.
Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qitim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qilinadi. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 5-ci qitimda u agar rostchilardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'ldigan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'lardinglar. Alloh tavbini bakmi qabul qilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Innallazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Şübhisizki sizlerden bir guruh adam Ayşe'ye böhtan çapıldı. Bu sizler üçün yaman emasdır. Savr qilganliqinglar bilan savobga erishadiganliqinglar üçün ve Ayşe saffanlarının pakslıqı aşkarı bo'ladiganligi üçün belki yaxşıdır. Böhtan çaplıqçılardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo beriladi. Böhtanning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi. Laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Böhtanni anlagan çağlarda ayol müminler nemişqa özlerini yaxşı deb qarab, bu iniq böhtan demidi? Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa iz lam ya'tu bish shuhada fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. Ular nemişqa 4 nafar guvohchini keltirmadi. Guvohchilarni keltirolmagan ekan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblanadi. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, böhtan çaplıqınlar üçün albatta cho'ng azobga duchor bo'lardinglar. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Öz vaqtida böhtanni tilinglar bilan tarqatdinglar. Bilmaydigan narsanglarni eg'zinglarga oldinglar. Uni sal chaqildinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Onu anlagan çığınlarda nemişqa mundaq sözlerini qilish bizga munosib emas. Ey Allah, sen paktursan ki bu çoğun böhtandır demidinglar. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah sizlarga nasihat qiladi ki, agar mo'min bo'lsanglar, hargiz qayta mundaq so'zlarni qilmanglar. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah sizlarga şeriat ahkomlarini va güzel adab axloqlarni ko'rsatib berdigan oyatlarni bayon qiladi. Allah bandalarga foydali ishlarni obdan bilguchidir. Tadbir qo'llanishda va shariatini barpo qilishda hikmat bilan ish qilguchidir. إن
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Müminler üstüde yaman sözlerinin tarılışını yaktırdıgan adamlar şübihisiz ki dünya ve ahirette qattiq azapqa qalıdı. Allah sırlarını ve niyetlerini bilip durdu. Sizler bilmeysizler. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah'ın sizlerge fazli ve merhameti bulmasaydı, sizlerini qattiq jazolaydi. Allah şefqatlidir, nihayet mehribandır. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ey müminler, şeytanın keyni kirmanglar. Kim ki şeytanın keyni kirdiken, şeytan onu qabih söz hareketlerge, yaman işlarga buyuruydu. Allah'ın sizlerge fazli ve merhameti bulmasaydı, sizlerden hiç adam ebedi pak bulmaz idi. Ve lekin Allah halıgan bendisini pak kılıdı. Allah sizlerinin sözlerinlerini anlap turguçudur. Niyetlerini bilip turguçudur. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Aranlarda ahli kerem ve dövletmen bolğanlar hiç akrabalarga, miskinlerge ve din yolunda hicret kılganlarga bir narsa bermeslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Yaman işten bexabar iffetlik mümin ayollarga qora chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ya'ni Allohning rahmatidan yiroq qilinadi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Şu kunda, yani kıyamet günüde onların tilleri, kolları ve putları onların kılmışlardan onların zihniga guvahlık berdi. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Şu kunda Allah onlarga toluq tegishlik jazosini berdi. Ular Allah'ның aşkara haq ekanligini biladi. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Yaman ayollar yaman erlerge layıqdır. Yaman erler yaman ayollarga layıqdır. Yaxşı ayollar yaxşı erlerge layıqdır. Yaxşı erler yaxşı ayollarga layıqdır. Ani şular ularning çaplagan böhtanlardan pakdır. Ular mağfirettin, nazı nimetlik cennetlerdeki isil rızıqdan bahriman boludu. Ya
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Ey müminler! Başqalarının öylərə kirişkə icazət sormağıca və öy egisiga salam verməgicha kirmanglar. Və nəsihət edişinglar, yəni bu güzel əxlaq ədəbə əməl qilishinglar üçün bu, yəni icazət sorab və salam verib kirish, ushtumtut kirishdən sizlərə yaxşıdır. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Əgər başqalarının öylərdə heç adam bolmasa, sizlərə icazət verilməgicha kirmanglar. Əgər sizlərə qaytыңlar deyilsə, qaytıb ketinglar. Qaytıb ketish sizlər üçün ən yaxşıdır. Allah sizlərinin qıladigan əməllərinizni bilib turğucudur. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Şəxsi turalğı bolmagan, yəni dukan, saraylarga oxşaş öylərə hacıtınlar düşüb kirsanglar, sizlərə heç günah yoxdur. Allah sizlərinin aşkarlığınlarını, yoşurğunlarını bilib turdu. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Mömin ərlərə etqin ki, naməhrəmlərə tikilib qarmısın, əvrətlərini zinadan saqlısın. Munda qilish ular üçün ən yaxşıdır. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Möminlərə etqin ki, namahrəmlərə tikilib qarımısın, avretlərini yapsın, taşqı zinnətlərdən başqa zinnətlərini aşkarlamasın, lecəkləri bilən kökürəklərini yapsın, taşqı zinnətlərdən başqa zinnətlərini ərlərdən, atılardan, ya qiyin atılardan, ya oğullardan, ya ərlərinin oğullardan, ya öz qeyrindaşlardan, ya qeyrindaşlarının oğullardan, ya həmşirlərinin oğullardan, ya dindaş ayallardan, ya qol astidagi cho'rlardan, ya xotinlarga ehtiyoj yo'q xizmatchilar, ya'ni qeyri, dalduch bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan,
yo ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mo'minlar, baxtga erishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Aranglardaki boytaq er ayollarning ve yaxshi qo'l, yaxshi cho'rilaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Alloh ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Alloh bandalarning manfaatini bilguchidir. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Öyünlənməydiğanlar Allah onlarını öz kərimi bilən bay qılğıca özlerini işbətlik tutsun. Qullarınlardan toxtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqisanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Alloh ato qilgan mol mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam qilish tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rilaringlar ishbətlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishiga majburlamanglar. Kimki ularni fohishiga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qilguchidir. Ularga rahim qilguchidir. Ya'ni fohishiga majburlanganligi uchun Alloh ularni javobgarlik tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Ey müminler! Biz sizlerge roşan ayetlerini, sizlerden ilgiri ötken ümmetlerden misallarını ve takvadarlar üçün vəz nəsihətlərini şək şübhəsiz nazil qıldıq. Allahu nurus semavati vel ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah osmonlarning va zaminning nuridir. Allohning mo'min bandasining qalbidagi nuri xuddi chiroq qo'ydigan tekchiga o'xshaydi. Uningda chiroq bordir. Chiroq shishining ichidadir. Shisha go'yo nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun daraxining yig'i bilan yoritilgan. U ya'ni zaytun daraxi sharq tarafdan emas, g'arb tarafdan emas,
Sahroda ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turdi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Yig'i ang suzuk bo'ladi. Suzukligidan o't tegmisimi yo'rib ketayli deb qoladi. O't bilan yo'ritilsa, nur ustiga nur qo'shiladi. Alloh xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga ergishishga muvaffaq qiladi. Alloh ibrat olsun deb kishilarga misollarni, ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qiladi. Alloh hamma narsani bilguchidir. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda mo'minlar atdigan oqshomda tasbih etib turdi. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ular shunda qarlarki, savdo setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakat berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalaymaqalashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah'ni özlerinin qilgan yaxshi amallarga mukofot bersin va o'zining fazlidan oshirib bersin deb ular shundoq ibodatlarni qiladi. Alloh xohlagan odamga hisobsiz rizq berdi. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Kapırlarının yaxşı əməl deb oylagan əməlləri bayavandiki sarab qoxşaydı. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yiniga kelsa, hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yinida kuzatib turg'uvchi ekanligini bayqaydi. Alloh uning qilmishiga tegishli jazo berdi. Alloh tez hisob olg'uchidir. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribtor bo'lg'uchi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'ra olmaydi. Alloh nur ato qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'ra olmaydi. Ya'ni Alloh hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Allahqa osmonlardagi va zamindagilarning va qanotlarini kergan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih etadiganligini sen bilmamsan? Alloh har maxluqning duosini va tasbihini biladi. Alloh ularning qiladigan ishlarini to'liq bilguchidir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Osmonlarning
va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxiri qaytadigan joyi Allohning dargohidir. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Görmemsenki Allah bulutlarını aydaydı. Ondan ularını bir-biriga qo'shidi. Ondan ularni toplaydi. Shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rsan. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazdi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalarga ziyon yetkazdi. Va uning ziyindan xohlagan odamni saqlaydi. Chaqmoqning yo'riqi qarg'uvchilarni ko'zlaridan ayirib tas qoladi. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah kechi bilan kunduzni almashtirib turdi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah har bir jondarni suvdan yaratdi. Ularning ba'zisi qo'rsqi bilan mangdi, ba'zisi ikki puti bilan mangdi, ba'zisi 4 put bilan mangdi. Allah xohlagan mahluqotlarni yaratdi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Şübhəsizki biz roşan ayetlerini nazil qildik. Allah öz xalqan kişilerini to'g'ri yo'lga boshlaydi. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Münafıqlar Allahqa ve peygamberge iman ettik ve itaat kıldık deyişidu. Ondan ulardan bir jamoa shuningdan, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatda mo'min emas. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allohning va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jamoa payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortadi. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Agar haqiqat ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning haq hukm chiqardiganligini biladiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan holda kelishidi. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا
أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Ularning dillarida munofiqlik illati bormi? Ya Muhammad alayhissalomning payg'ambarligidan gumonlanamdu? Ya Allohning va uning payg'ambarining ularga odil bo'lmasligidan qo'rqamdu? Yo'q, ular Rasulullohning hukmidan bosh tortganliklari uchun zolimdir. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Payg'ambar mo'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angildik va itoat qildik deyishlari kerak. Mana shunday kishilar maqsadga erishguchilardir. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishguchilardir. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Munofiqlar agar sen ularni jihadga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchli qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar. Qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilinadigan sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Aytqinki, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular Allohga itoat qilishdan bosh tortsa, payg'ambarning elchiligini yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarning amriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliq qilish mas'uliyati bor. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah ishchanlardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amonlikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani sherik keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kofir bo'lganlar Allohning itoatidan chiqquchilardir. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Allah'ın rahmetiga erişişinler üçün namaz okunlar, zakat verenler, peygamberge itaat kılınlar. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Kapırlarını ziminde Allah'ın azabından keçip qutulalaydı deb o'ylamag'in. Ularning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey mo'minlar, sizlarning qo'llaringlar, cho'rilaringlar va ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bandatdan burun tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan cheg'inglarda va xuftandan keyin mushundoq 3 vaqtda yininglarga kirsa, sizlardan ijozat so'rsin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar ichilib qoladigan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlargami, ulargami hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish kelish qilib tursizlar. Allah sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda, ular ilgirkilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rsin. Allah oyatlarini, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Yatıq buluşni xalamaydigan yaşanğan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rida, nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarni siliversa, erlarning oldida odatdagi kiyimlari bilan yursa, hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarini silivitishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Allah hammani anglab turguchidir, bilib turguchidir. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Cihad çıkalmasa amağa günah yoktur. Tokurga günah yoktur. Keselge günah yoktur. Ey insanlar, sizler öz öyünlarda, yani erlerinlarının, ayallarınlarının öylerdə, atlarınlarının öylerdə, anlarınlarının öylerdə, qeyrindaşlarınlarının öylerdə,
hamshirlaringlarning uylarida, yo otanglarning, qarindoshlarning uylarida, otanglarning hamshirlarining uylarida, yo onanglarning qarindoshlarining uylarida, yo onanglarning hamshirlarining uylarida, yo sizlar ochqushlarni boshqurdiganlarning uylarida, ya'ni uy egisi sirtqa chiqib ketib, uy bilan ochqushni sizlarga topshirganlarning uylarida, yo do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz biror nima yesanglar gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglarmi, yo yakki yesanglarmi gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan chig'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilagan muborak, pok salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum danglar. Alloh sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundoq bayon qiladi. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Allahqa ve onun peygamberge iman etkan kişiler kamil müminlerdir. Ular musulmonlarga foydali birer iş üstüde maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chaqlarda payg'ambardan ijozat so'ramaguncha ketib qolmaydi. Sendan ijozat so'raydiganlar Allohga va uning payg'ambarga iymon etadigan kishilardir. Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendan ijozat so'rsa, ularning ishidan sen xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ularga sen Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ey müminler! Peygamberni sizler bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlerden peygamberning sohbetidan asta sug'urilib g'appida chiqib ketganlarni Allah albatta biladi. Peygamberning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yo oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Bilinglar ki, osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, Allohning mahluqotidir, Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh sizlarning amaliy ahvolinglarni bilib turadi. Bandalar Allohning dargohiga qaytarilgan kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh ularning qilgan ishlarini ularga aytib beradi. Alloh hamma narsani bilguchidir.